Mayapaldo, Pampanga. May payaldo, kabale. Masibayo ako, Iliana Kanilaw. Ako po'y Felix Barrios. Di kami rin kaya kayong talasuyong ating puso makabalin. At syuta pa mo rin po ngayon ni Kenny King Brenzy ang Giao Convention Center nung luka rin. Pinandit mo. Maganap ya po yung peka masanting, peka malagong bengi, keting ilabad Kapampangan, ing Mutsani Kapampangan 2023. At kung Felix, para balo na rin kaya katamang kabalin na bisang manalbeke ng King Mutsani Kapampangan 2023, nano na rin dapat ng tandanan, nano na rin dapat ng abalo, king karelang pamamunta, Kenny King Convention Center. At syempre, may itong namang oras na po ang kapit na. Sa likulang na ka rin 5:30 po, may buklat no rening pasbol. At first come, first serve na po, rening luklukan kening side At ating katang pre-program at 6:30 at itang katang main program kay coronation is at 7:30 naman. Pero kabang manayala ating pang natin napanggawan. Ano pa ito? Kung Felix, sabi mo itong first come, first serve basis inyang nandin pa mong abak at intanang kabala na makapila, sabi tamong pinandit. At ngeni, metong namong oras ang pong kapit na, merakal din kaya katamong kabalin ang makapila ketang baba, manenaya para may buklat siya ining gate. Ngeni po para kayong kabalon na rin kaya katamong kabalin na manalbeke ni Kim Brenzy Giao Convention Center. Very comfortable po in place, Kenny. Uling, kung Felix, ka mga marimla po, Kenny, anya din pong bisang manalbe. Ko po migaga na ka, uling comfortable po in lugar, kaya Kim Brenzy Giao Convention Center. At bukod pa kita kung Felix, balita ko, very secure yan naman yung kaya katamong lugar. Nandin miglakad ko kilwal at ikit ko la rin ang kaya katamong kapulisan. At pisabihan tapin, pilan la rin ang sinabi ng kapulisan at magbante kaya katamo ngayon para mayayos at mapayapa. So according ketang metong personal na akasabi tamo na din, migit na ka ng 100 personal ding makadeploy ngayon king Brenzy Giao Convention Center, iba't ka ring aliwaliwang units. At syempre may augmentation team mo naman, iba't yung provincial jail, so ating jail guards na makapalibot mo naman kaya king Convention Center to Felix. Makanya niya kaseryoso at makanya niya siyempre, makanya lalawin ng kaya katamong provincial government. Ining event na ini, para sigurado na masalese at mapayapa yung ngining big. Ngayon na naman yung kaya bulot na. At malamdaram naman tanala naman. O ita po niya, balaos po yung pamagsadya rin kaya katamong kabalin. Ding performers, para po talaga namang masanting at malaguya yung maging Mutsani Kapampangan 2023 na ayal benda rin kaya katamong kabalin. Kung Felix, ninawari na ni performers, nanding ko pa naman, magtono na lang. Magtono ng equipment. Dili po rin yung performers tamo, minibat po kay Wagwan apin po rin hausan ng Ocampo, Betis 46 band. Deni na tiktig mo naman po para damdaman tamo at damdaman na rin kaya katamo Mutya candidates ngayon bengi. Kung Felix, baluta mo rin kaya katamong kabalin na makatutok ngayon king live ang Poking TV ni CLTV 36 na excited nila, naakit at ipakit ka rin karelang balang kandidato sa suportahan yung karelang lugod. Pero bayong sabla, nanulawari ding awards na malyari ng akutan di kaya katamong kandidata na kayabe kaya Mutsani Kapampangan. Ating katang miyaliwang special awards mention katamo karetang dita Miss Congeniality, Darling of the Press, Miss Photogenic, Miss Telegenic, Miss CLTV 36 Telegenic, Best in Headdress, ating katang Best in P-Diet Photo, Best in Swimwear Photo, at Best in Talent, Best in Culinary Headdress. At then mapilan la pa mo rin kaya awards na malyaran ng tanggapan. At sabi mo akong Felix at ang CLTV 36 Miss Telegenic Award, nanulawari ring premyo na yung premyo na malyari ng akuaning mapiling kandidata and balo ko bukod kitang voting na may ganap king kaya katamong social media page. Mika voting mo naman iba't king internally king CLTV 36 nung nuka rin ding cameraman, ding reporter na talamitam da rin kaya katamong candidates. Make decision lang. Miyabe-yabe lang make decision. Please sabihin na talagang mataktak itang judgment para kung nino itang mapiling Miss Telegenic Award din ng CLTV 36. Nga tanggap ning kaya katamong Miss Telegenic Award ngayon from CLTV 36. 25,000 worth of GCs mumunay ito. Timpa.
may kachansya mo naman na kayabe tayo kining CLTV 36 as a talent. Yan nilalawin kining stage kining Wako gulit. Felix balo mo banwa masanting malaguya ing kaya katamong ing stage ne pero bala mo banwa mag level up ya ing kaya katamo stage kalupan nang yan ilo mo talagang kikinang papakit na mo na talagang stage makisabayan niya king kaya ka malagong bengi ken kilabod kapampangan ni siya ning kapampangan 2022. At siyempre, mga lagula ring mukyat kayong tablado ngayon at mamatch tayo mo itang karelang leg 1 house ang tamo. Kung Felix, manibat inyang lumis, ang gana ngayon Domingo, ang gana bukas. Talaga namang may bidala, renggeling ang daring kaya katamong akabalen, ding matenakang kabalen. So, bukod kening Mutyaning Kapampangan 2023 at Manyaman Festival. Bukas, tinapang metong event bukas itang house ang tamo. Most outstanding Kapampangan awards na kareng kaya katamong kalupat ang Kapampangan. Dito rin nag-stand out kareng karelang different fields. Anya ko ang Felix, pasalamat tamong dakay kin Provincial Government of Pampanga panimuna ng Governor Dennis Delta Pineda na mag-organize lang ang tikanin kaganapan nung nuka rin talagang namang makaka-proud maging Kapampangan. At syempre, balikan tayo mo siya ng Kapampangan 2023. Sabi tamo na din, first come, first serve. Keniking Convention Center. Karen pong kabalenta mo na alina, bitaga ng luklukan, bistaman, dakal pulong balyarang luklukan. House ang tamong Timbahay. Ako po may gagana idala na po ng CLTV 36 kaya kayo ikaganapan. Kaya ni Kimpe ka malagong bengi, imot siya ng Kapampangan 2023. Inya po, manatili ko mo po makatutok king CLTV 36. Siyempre, katantala mo naman mag-engage na, mag-comment sa kitang katamong Facebook feed at i-share tayo karelang paboritong kandidato, karetang comments. Uling, manalbenta mo naman at albentala naman din karelang comments. At saka ko ang Felix, alina buri sabihan na at syula king karelang balay, na naapakit yung suporta. Alina ba kasi kailangan na at syuka Kenny Physical king Brenzigao Convention Center, bangan sang apakit mo ilugod mo king kandidatan sa suportan mo. Uling ang dapong manalbiya kayo tin kaya kayong pamibale-bale king CLTV 36, malyari yung pong ipaabot king kaya kayong lugod king kandidatan sa suportan nyo. At malyari yun rin po pangadi. Bang kanita po aso pa nyo po na magtagumpek king karelang laban yan hindi. At ditak na mo pong pamaninaya at siyempre, isa po ditak na mo pong pamaninaya at ayal benta no rin kay katamong mutya. Ako po, Felix Barrios. At ako Iliana Kanilaw, di kami rin kaya kayong talasuyong ating pusong makabalin.